ke sini. Mbak, cantik sekali. Ada. Kita bisa sekalian turun? Iya. Ayo. Ini sticknya kemana? Yesus habis ngangkut tiang itu kan. Kita cantik mana dia? Mana? Kalau tahu ini tuh. Mana? Maju basah banget. Kalau di basah jangan taruh di lokasinya, taruh di sini aja. Tengah di bawah. Ya, itu mungkin. Pamannya di mana depan? Oh, Adi baru mobil nih. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh, di sana. Ya, kasih. Silakan. Iya. Naik dulu Adi. Ya, oke. Silakan. Berarti di mobil lain masih bisa, Pak? Ya, kalau penuh nanti balik lagi. Oke, siap. Ya, Ya. Ayo kita atur. nanti masuk dulu. Yang Ayo, belum. Jadi yang di depan. Ini singin aja. Kita mana mobil? Ya, silakan. Kalau nak muat nanti. Ini begini maksudnya. A few moments later.
salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Yang kami hormati para asatidz, yang kami hormati para ulama serta para tokoh, yang kami hormati keluarga besar dari kedua mempelai kami yang kelinci Pelabuhan Buleleng, yang dalam kesempatan ini mempersunting wanita pilihannya bernama Julpani Welen Selvia Tahir Zaniago, yang lahir di Amdi Babu 11 Mei tahun 1999. Julpani Welen Selvia adalah merupakan putri kandung dari pasangan Bapak Apandi Tahir Zaniago almarhum dengan Ibu Rini Anggraini yang beralamat di Jalan Abimanyu nomor 2 Banjartengah, Negara Jembrana. Adapun wali nikah status dan wali nasab, hubungannya adalah saudara kandung dari Julpani ini, saudara Aditya Wikal Pratama bin Apandi Tahir Zaniago, yang insya Allah nanti saudara Aditya Wikal Pratama akan mengakadkan langsung atau menikahkan langsung saudara kandungnya Julpani Welen Selvia Tahir Zaniago dengan saudara Adi Rahman. Bapak Ibu para undangan sekalian yang dimuliakan Allah, adapun mas kawin yang telah disepakati oleh kedua calon pengantin adalah berupa emas batangan sebanyak 2 batang emas seberat 25 gram dibayar tunai. Calon istri dalam kesempatan ini tidak minta kepada calon suami untuk membaca sigot ta'liqah. Adapun saksi nikah adalah kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. 2 orang saksi nikah yang nanti akan menandatangani dokumen pernikahan. Saksi yang pertama Bapak Burhan dari Kota Makassar. Kemudian saksi yang kedua Bapak DRS Sahrullah Suhartadi. Demikian identitas dari kedua calon pengantin yang akan menikah pada kesempatan siang hari ini. Wali, 2 orang saksi nikah yang nanti akan menandatangani dokumen pernikahan serta mahar yang nanti akan diberikan. Alhamdulillah, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami laksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Buleleng terhadap kedua calon pengantin yang akan menikah pada siang hari ini, maupun terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami, bahwa saudara Adi Rahman bin Muhammad Suni dengan saudari Julpani Welen Selvia Tahir Zaniago binti Apandi Tahir Zaniago tidak ada halangan untuk melangsungkan akad nikah. Halangan baik menurut syariat ajaran agama Islam yang kita anut maupun halangan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bapak Ibu para undangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-mudani bi sultanihi al-marhum min adabihi wa sadwatihi an-nabili amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqa al-khalqa bi qudratihi wa mayyadahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونزل إليه وحرم الشفاعة عليه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أغضتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبض الحلال عند الله والفرج. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Ibu para undangan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mari bersama-sama kita hantarkan, kita iringi jempol ini dengan kita bermunajat kepada Allah SWT dan doa. Mudah-mudahan pernikahan siang hari ini antara saudara Haji Rahman bin Muhammad Sudi dengan saudari Syukri Welen Selvia Tahir Cahyago binti Amati Tahir Cahyago diridhoi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua calon pengantin senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan hidayah kepada keduanya sehingga keduanya mampu mewujudkan bahtera rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada keduanya keturunan-keturunan yang saleh dan saleh, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan thayyiban. Bismillah. ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله هذا